Kia ora tātou, he karanga tēnei ki a Mahina. Mahina, tēnā kua haere mai koe. A kua nei te whānau ka timata i tātou. A me ngā whakarite o te rangi.
Hoi. Check on two. A tipua ke te kupono i te whenua ka titiro i ho te tika i te rangi. He honore he korore ki te atua. He maunga rongo ki te whenua. He whakaaro pai ki ngā tangata katoa. Kia ora tātou. Morena tātou katoa. Mōrena i te iwi kora rau mai rā i tēnei ata, tā huara wātu. Ka tiaki e te whānau i mua atu i te kawe o tō tātou kaupapa. Te timata ki i tā tātou kaupapa ka tuku atu a tēnei wahanga ki wā tātou. Pāpā, mā rātou, ngā tohu ngā pā whakawairua, hei whakahaere tia wā tātou karakia. Nō reira, haere mai rā kōrua. Kia ora tātou katoa. Weno kua huri tonu ake tātou ki te wāhi ngaro, ki te mano o runga. Mā ngā karakia tawhito o mā tātua e arataki e tīmata. Mā te hāhiringa tū e whakakapi ake. Tēnei katakina rā, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa iahua mai no tiketike o te rangi. E tupu, ko te rito, ko te wehe, ko te take, ko te pukenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te hawhi, ko te hawhi, rangi no te oro i o matua nui. E pue ia te take ue, nuku ue, rangi. Tēnei ka hohau ki runga i te tipua, ki runga i te tapito, ki runga i te kāhui. O awa nui a rangi awa roa, awa tūmaki i te rangi ko pari nui te rā. Awa mō rehu ko irāke wa ko toroa, ko wairaka, ko te au whakahāha, ko tīhori. Tēnei te whenua e tako tō tiraha ake nei, ara ko te whakatere waka, a whakapau karakia e tīhori i te awa nei o rangi taike. Ka mau, ka hono ara ki te toki, te tangatanga i te rā, ko Ngāti awa tangata, ko Ngāti awa iwi. Ko te mauri ka mau, ka hono, whakahono ti atura ki te mau ngō pūtau aki, ki te awa rangi taiki ara ki te wako o mā tātua. Whāno, tū mai te toki o Ngāti awa, haumi e, ui e, taiki e. Anō reira rai huai tō mātou atu tēnei mātou ka tuku atu nei ko te auhuatanga o ngā whakamoemiti me ngā whakawhetai ki mua ki tau waroa. Mauara, ngā pai a mātou mai ngā rā ko taha ki tau noa mai ki tēnei wā. E noi atuna kia koe i huai tō mātou atu kia pērā no koe manaakitanga ki runga i a mātou kia tutuki pai ai a tēnei kaupapa i runga i te tika i te aroha me te pono i huai tō mātou atu. Ka i noi tonu atuna kia koe i huai tō mātou atu kia whakawātehia ke i te ahuatanga o ngā taumahatanga kia kore whai wāhia ki runga ki tētahi atu. Mau tonu hei haere ki mua ki muri, ki wainga nui ki ngā tahataho mātou, hei awhi, hei tiaki, hei manaki a mātou. I te tīmatanga te kupuko te ato, no taua no kupuko te ato, te tīmatanga nāna ngā mea katoihanga kaore tētahi mea kore te hanga o ngā mihanga i eia. Ia te ora ko te ora te māramatanga mo ngā tāngata katoi roto i te pauri, te māramatanga e whitiana hoi ki hei mau i te pauri, kororia ki toi ngā tapu. Tēnei te mihi atiki o tātou kaikawe karakia e te atanei. Morena tātou. Kei te oho tonu koutou. Kei te moe tonu. Kei te moe. Morena tātou. Morena ki nā kaumātua. The kaumātua was louder than the middle. Ka pai nā kaumātua. Anō ki mihi ana ki te puno ora mā tātua e mana ki rei wā tātou pakeke. Whānau, if you've got a kaumātua sitting around or, just coming in the gate, arahi a rātou ki roto i te tēnetira, that gets catered to, well looked after for the rest of the day. Ka pai? So, hey, chaki wā tātou pakeke. Now, hey, don't just tono anybody in there. Hey, whakaaro here. Anō, kia ora nā kai whakawā, kei te pēhea koutou? Kori te koutou? Yeah, they're going to have sore hands at the end of the day. You've got a big day today, we go live. So me ka kama koutou ki te tui. Ne ati wai, ka pai ati wai. Keep those smiles up too, koutou mā kai whakawā. Keep those smiles up, energy all the way through, please wā tātou rōpu kai te tū ki nei te atamira i tēnei rangi.
Ano hoki, wa tātou VIPs, ko rātou nā money bags e hoama, tautoko hia e te kaupapa nei e mihi ana ki a rātou. Ano hoki e ko te ahika, kei te tiaki I wā tātou manuhiri, ko tai mai ki te whakanui tau tātou rā. Kei te pāho tā tātou kaupapa I runga I a Tūmeke FM. So if you've got any whānau relatives overseas, tukunātu, me atu kia rātou, Tūmeke FM, kei reira te kaupapa. So jump online, watch the kapa haka throughout the day. He mihi hoki ki nā kapa I tū I nana hinei, ki nā tamariki, me ki ko rātou te inaia nei, me nā pakeke I tū, I roto I te taha ki te whakanahau. Nā reira, e mihi ana, ho mai te pakipaki ki nā rōpū mō I nana hinei. E te iwi ka tahi te rā nui whakaharahara kai te hārea ke hei tēnei ata tonu hei te iwakaraka ka tīmata ko Ngāti, aroha mai, I tēnei rā, ka tīmata I te 5 miniti hipa atu I te iwakaraka ko Ngāti Hokopu kapahaka hei te tuatahi, whai muri atu ko te patuai Ngāti Mai Moana, ko Warahoe, ko Ngai Tamawera, ko Ngāti Rarawhati ka tahi ka tina, whai muri atu I tērā, ko Ngāti Pūkeko, te Pahipoto, Ngā Maihi, Ngāti Hāmua, Ngai Tai Whakaia, ka Mutuake, I ngā tautohe anō hoki e te iwi no reira. Mena, kai te noho koe ki korei, ka wai neki no te mea he rangi, nui whakaharahara mo tātou o Ngāti Awa, o mā tātua whānui anō hoki. Ka pai. So, whānau, just to give you a bit of a heads up, koe wareware, I tēnei rā, ka tū nā kaiwero, so they'll be coming down the ramp here, so just be aware of your tamariki, they might just get a bit of a fright, okay, because there's some ugly people that are going to come down here and go right up there into the middle. So just be aware of the fence, ne? So it's going to be a long day, it's going to be a hot day, but ko te mea nui, he rangi whakahirahira. Nā reira, for those of us who are not standing this year, congratulations. For those of you who are performing this year, also congratulations. For those of us who are looking after someone else's kids who are performing up here today, also congratulations to you too. And also for us beautiful people who are standing up, congratulations to us, Mahina. Congratulations to us. We're the ones I'm that get drawing done the after stage today. Bit of a kanikani. Got some music, Mr. DJ? So not long to go, whānau, got about 10 minutes to go. So, and we'll have our first rōpū up. Oh, a bit of a sexy song, eh? Tell you what, we're just drawing our stage here, Hoama. We'll be back shortly. Kia ora tātou. E taku tau kua mauau I a koe, e kore rā wai a ngā mai o tau kuri e, ma te kane he atu au. Mea hau mauru ai, te aroha mohau nā hirihiri a, kia rere a manu mai. Ka mate au tahuri mai e te tau, e tōrere te anei e au, kua hinga I te aroha, e taku I poe, ko koe nei I roto I taku ngā kau, e kore rā waianga mai, ko koe I wawata I hoai, I ngā pō moke, whai ai pō, kore rā waianga mai. Tahuri mai e taku I poe, kore rā waianga mai, tau kuri e, kore rā waianga, kore rā waianga mai. Taku I pō, kore rā waianga.
He karanga tēnei kia whae wito. Maria maina scripts kua. E taku tau kua maua i a koe. E korera wai a ngā mai tau kuri e. Ma te kane he atu au. Me a hau e mauru ai. Te aroha mo hau nā hirihiria. Kia rere a manu mai. Ka mate au i te aroha. Ta huri mai e te tau. E torere te anei e au. Kua hinga i te aroha. E taku i poe. Ko koe i roto i taku ngā kau. E kore rawa i hanga mai. Ko koe i wawata i hoa. Kia ora tātou. Ia tātou e tatari ana kia whaita tātou a tāmira. Ko te hehia kia whakanui i wā tātou sponsors. Nā rōpu kaha tautoko mai i te kaupapa. Nō reira, cast your eyes to the screen e wama. And we'll acknowledge our funders and sponsors. Kia ora tātou. E mihi ana ki te ruranga o ngā tiawa, te punaora o mātātua, te whaniwānanga o awanu i ārangi, te tohu ora o ngā tiawa. Mātātua Kapahaka, Mercury, Kiwinui Trust, Pūtauaki Trust. Eastern Bay Primary Health Alliance, Bay of Plenty Regional Council, Waiotahi, kia Pod Life anō hoki. Ana hoki ka mihi atu ki o Mataroa Rangitaiki No. 2 Trust, Whakataine Mill Limited, Te Puni Kōkiri, Tūmeke FM, Trust Horizon. Whakatane District Council, East Pack Growers at Heart, Cool as Cabins. E mihi ana kia Cart Sports, Beacon Community Assist, Ngā Taumata Events Limited. Nō reira, e te whānau, homaira te piki paki paki, ki ngā rōpu ka hatautoko ia i tēnei kaupapa. I roto i tēnei rai huama, we encourage you to do support all our stores that have come to Tautoko the Kaupapa. He nui te kai ki reira, he nui te inu ki reira. Drink up e huama. If you're clever, you would have bought some block as well. Hoi anō, a kei ngā wā tātou tēneti hoki wera pani pani a Motikiri. Plenty of activities down there for the tamariki. He wāhi tini whakatika i wā tātou pepe. Nā reira, hariki te puna ora mā tātua. Kei reira, katoa.
Nō reira e te iwi kai te whakarite mai te rōpū tuatahi mo te rangi nei, ko te rōpū kapahaka o Ngāti Hokopu, kai konea Ngāti Hokopu. Okay, this is the first group of the day, nō reira, I think we can do better than there. Kai konea Ngāti Hokopu. Ka pai hoa mā. Kia marama tātou i roto i wēnei tūranga, wēnei tū anga kapa, ko te wero. Tēnei wahi mō ngā wero, kia marama tātou tiaki wā tātou tamariki, kia kore rātou whakawhiti i te wāhi nei. Ka pai? Hoi anō, kia te mata ke tātou. E te iwi, ko kāpū te rangi te maunga, ko ōhine mataroa te awa, ko Ngāti awa, ko mātātua te waka, ko te whare o toroa me te hokowhitu a tū ki te rāhui ngā marae, ko Ngāti awa te iwi, ko Ngāti Hokopu te hapu, paki mai e te iwi. Ko te hitori mo tēnei kapa, I timata tā mātou kapa I te tau 2013. Te whakanuia tuatahi o Ngāti awa te toki ki te mānuka tūtahi. I ngā tau I heke mai, I wehe tā mātou kapa, kia whakatū he kapa mō ngā hapu maha o Ngāti Hokopu, kia awhi, kia poipoia, I a mātou ake marae, a mātou ake hāpori, a mātou ake tūranga waiwai. I tēnei tau, kua whakakotahi tā mātou tū, kia tū he kapa mō ngā hapu o Ngāti Hokopu, ko te kaupapa o tō mātou tū I tēnei tau, ko te kotahi o Ngāti Hokopu. Kia maumahara I o mātou mate, kai wainganui te hapu I te marea hoki. Kia tū pakari mō a mātou whānau hapu iwi. Ko ngā kōrero tāpiri atu, a ngā kākuhu, ko ngā kākahu, e mauana e mātou, ngā kākuhu a te karu. Ko ngā tai ko te whiro, pango me te mā. Ko ene ngā tai o Ngāti Hokopu. Ka tiake, ko ngā kai whakahaere o tēnei ropu, ko Vanessa Hudson, ko ngā kaiako, ko Melissa Hudson, ko Hoani Hudson, me tākarei Hikuroa Pek. Ko ngā kai tātaki o tēnei ropu, ko Melissa me Hoani Hudson, ko te kai wera ko Wesley Herewini, ko te kai karanga ko Melissa Hudson, ko te kai kōrero ko Hoani Hudson. E te whānau homai anō te piki paki whakanuia. Kā te ake e te whānau, ko tai mai tā tātou rōpū tuatahi mo te rā, ko te rōpū kapahaka o Ngāti Hokopu!
E te whānau ho mai anō te piki paki whakanuia. Te ropu kapahaka o Ngāti Hokapū. O, ka take e te whānau koi rā te ropu tuatahi mō tēnei rā. Kei reira te taumata. Uhu. Hoi ana e mihi ana kia koutou. Te ropu kapahaka o Ngāti Hokapū. Te atahua hoki o te tū. E ka mā. Ropu tuatahi mo tēnei rā. Kia kaha koutou kai whakawāma. Nō reira te whānau, tēnā koutou katoa, nuku mai ki roto i tō tātou wāhi, tō tātou whare. Akua nei, ka tahuri te titiro, te ui. Kei a koe matua e, kei a koe. Tēnā rā wāti koe matua, ke tōku taha, ko nā kai tātaki o te ropu tuatahi mo te rangi nei, tēnā kōrero mai, ko ai koe no hea koe. Kia ora ko Melissa Hudson toke inoa no Ngāti Hokapū ahau. Kia ora, o Hoani Hudson ahau, anō e uri no Ngāti Hokapū, no Wairaka, ne te hoko whitu atu. Nā, kōrero mai i pēhea te wairua i runga i te atāmira i te rangi nei. Pai, kia au nei a pai tātātou tū, kua oti nā mahi, tū pakari, tū mai tātātou hapu. Pēhea koe. Tika nā kōrero rawa ki e te tū ringa i tā tāmirau. Pai te kite ina kai haka hau kia pua wai i runga i tēnei i te tāmira nei. Hei tukuna i nā mahi a rehia, nā mahi a kui mā koroma, nā reira ki nā kai haka hau, tēnei mihi nui atu kia koutou. Ka rawe. Nā reira, i ki te tātou te ihi te wehi te wana i runga i te atāmira te atanei, nā reira, ko rātou te ropu tuatahi mo te rangi. Kia hoki atu koe kia Thomas. Ka pai tēnā koe matua, ai tēnei wā ka tuku atu, tēnei wahanga kia koe mahina, kai a koe te wā. Ka whakawhiti atu tātou kia mahina, ai tēnei wā, kai a koe mahina. Kai muri te kāmira, kai muri te atāmira e whakarite ana ko te ropu tuarua ki te whakaeke ki runa i te papatū waiwai. E te iwi kia mauki o koutou tūru ki te papa rānei, kai te whakarite mai te patuai Ngāti mai moana, no reira kai te ki te koutou i rātou e rārangi ana mai. No reira, e te iwi kāre e roa ka tīmata e nei momotu āhuatana. Kai reira te taumata ka tahi anō ka eke whakawātea mai a Ngāti Hokapū, kai te eke mai anō tētahi kapa e hika mā kai te ki te koutou i rātou. This is a quick glimpse of what's happening backstage before they get onto the stage. No reira, hika mā, you're very privileged to be able to get each side of backstage and on stage as well. No reira, ka whakawhiti atu, kia kōrua ki runga i te atāmira. Ka pai tēnā tātou, tēnā koe mahina. And whānau, so we've stepped up the kaupapa a bit and we're doing some interviews behind stage. Kia kite mai koutou i te nui o te mahi. Okay, a lot of work's been put into this kaupapa, and from our Te Ahika team, our backstage crew team, everybody that's put in all our kaituau with the parking, everything. Rubbish, heaps of mahi. So, e te whānau, big round of applause for all our volunteers and our kaimahi who put our kaupapa on this year. Turn off. Nā kai whakawā, ke te pēhea koutou? Just, koutou, just give us a thumbs up, kei tā. Ka pai. Right, everybody, just don't forget there's some beautiful kai at the back there. Especially that seafood boil in Nanahine, awesome. Nice and messy, beautiful flavours. Hey, coming down your mouth. All that butter. On the puku. Nō reira te whānau, just a reminder,
Ko te waha, ko te tēneti o ngā kaumātua, ne? He kaumātua. Okay, we've had some kōrero come back saying, hey, the kaumātua comes in, next minute it's got its iwi behind it. Okay, e whānau. He kaumātua, he kaumātua. Okay? Tuku nā rata kia haere. They will enjoy their lounge over there with their kai coming very shortly. And their beautiful pōtai. Nice, Yes. beautiful pōtai. Just a reminder, koutou e tūtū ana, during our performance, mai te waiata tira, tai atu ki te whakawātea, could you please stay seated? Kia kite ai nā kaumātua i muri a koutou. Also, he kōrero tēnei ki a koutou e manaaki nei a koutou mōkai, ne? Ngā kararehe. Some people have brought their animals and some have left them in their cars. They're going to be Ai. roasted. Everybody say, oh. Ka kino koutou. And Māori mā, please, he Māori koutou, he kiri Māori tā koutou, so please put a sunblock on. You don't want to be roasted. And sun Or black. paka. Sun black. Yeah. But just going back to our kararehe homa. Okay, he wāhi tēnei mō ngā tangata. Humans. Whakahoki a wā koutou mōkai ki te kāinga. Okay? Give them a water, give them a shade, and lock them up at home. Okay? We tei a koutou kei te haria mai wā koutou kuri. Ki roto nei. Hika mā. We can't have a kuri coming on the stage. Nō reire te whānau koina ngā kōrero ko whakahokia mai e wā tātou komiti a whakahaere. Chaki pai a tātou. Wā tātou tamariki, it's going to get hot throughout the day. And aren't we blessed with a beautiful day? Beautiful day of kapahaka, beautiful day of Ngāti Awatanga, and a beautiful day sun shining so we can get all sun black. Hoi anō, Ke te tatari tonu mō nā kai whakawā. kia tere. Te pene whero. Oh, Tēnā. ka Oh, pai. they're not the whole rap. Ooh, ka pai. All right, we're ready to rock and roll into whānau. Kua rite mai tā tātou ropu tuatai, tuarua, mō tēnei rā. Ko te ropu e whai ake nei, ko ngā pakeke o te patuai, ngā timau moana. Ko pūtau waki te maunga, ko whakatāne, ko rangitaiki, ko tarawera, ngā awa. Papaki tuana ngā tai o te moana o toi. Ko mātātua te waka, ko ngā tiawa te iwi, ko te patiwai, ko ngā timau moana, ngā hapu. Ko pupuaruhe, ko mōtiti, ngā mana whenua, ko pupuaruhe, ko te rua kōpiha. Te hihitaua, ngā marae ātea, ko toroa, ko te hingatore, hinga o tēnā, hinga o tēnā, ko tama, te aki te huatahi. Hika. Te Nā manager mōhiti. hoki o ngā tuhituhi. Tū mai rā e koroma. Ko kake piki tua, ko hine wai, ko puna, ngā whare manaaki. Kei runga te kōrero, kei raro te rahurahu. Ko nā kaia ko te rōpū. Ko te patuai, nā te mau moana whānau. Ko ngā kaitātaki o tēnei rōpū, ko te kaitātaki tāne o tēnei rōpū, ko Paikea Dixon, ko te kaitātaki wahine, ko te rūmate mahutata. Ko te kai wero, ko Paikea Dixon anō. Ko te kai karana, ko Ruihi Shortland. Nō reira, e te whānau, ho mai nā te pīki pakipaki, whakanuia, o te patuai, Ngāti Mau Moana!
whiti atu te moana toi, ki te rai o kohi, ki taku taumata pupuaru e, kauri ai te awarangi taeki, toi mai, i tēnei roa nei, patu tātahi, tēnei te patu ai, Ngāti Maumoana, ua tau, runga no, te kaupapa o te rānei, ti hei mauri ora. Kuputua tahi, tō tātou matua nui te rangi, ua na manaakitanga, o tau ki runga a tātou i tēnei rā. Ua rua ki a rātou mā kua whetu rangi tia, e nei, te patu mai, Ngāti Maumoana, o kawe mai, ua mātou mate, o whakakotahi ki ngā mate o te iwi o Ngāti Awa, kia tangi hea, kia poroporoa ki ngea. Ua mātou pau, ua riro atu i roto i ngā tau nei, ua noho pōhara tō mātou hapu te rirunga atu, ngā Māori kuro, ngā whatukuro, ngā mukapunua te hapu. Orangi whakapikia tēnā, riripiti tēnā, o neni mere tēnā, Wairama, o Reita, o mātou mukapuna, matana e hua, Komila. Nei ko kawea mai nei, kia tangi hia, kia poroporoa ki ngia. Rātou te hunga, mate kia rātou, haere, o ka ngaru atu rā, o ki mai kia tātou, ngā waihotanga iho, tātou kua tau mai, i te rā nei, runga noa te karanga te rā, Ngāti Awa, te toki te tangatanga i te rā, te ngohi te wai, i tēnei rā, te tūmanako, te wai poroporo i te rā. Kia haumaru a tātou nei noho, i runga noa te kaupapa te whakawhanaungatanga, te kotahitanga o Ngāti Awa. Tēnei ka mihi atu ki te ahi kā, mo te hautū i te kaupapa nei. Tēnei kaupapa whakakotahi ai te iwi o Ngāti Awa, tēnei ka mihi atu. Tātou katoa ko raui ka mai, tēnei ka mihi atu. Ngā hopu, ngā marae, o te rāpito, tō tātou rohe. Tēnei te patuai, Ngāti Maumoana ka mihi atu kia koutou. O tai mai nei, runga nui te kaupapa nei. Ko reira, huri noa, tēnā koutou, kia ora koutou katoa. Whakarongohia ke tēnei te toki e tā pānei katoa ni te huawa. I te
E te whānau homai anō te piki paki paki, te patu ai, Ngāti Maumana. Akatia ke te whānau kua ira te rōpu tuatahi kua tū I runga I tō tātou ātamira ki konei, ki te kai tuarua. Tuarua matua. Ai. Ki konei ki te kai whakatere ātihori. Oh, kua ahua wera nei, eh? Kua wera. Wera, so you put on a korowai. Wera and I put on a korowai. Because I want to look cool too. Hey. Ka pai. Right te whānau, I tēnei wā, me tā huri te mihi ki wā tātou rōpū. We'd like to acknowledge our sponsorship. Oh, aroha mai, before we go, just got word. Kei te tuku atu tēnei wāhanga ki a koe māhina, kei a koe te wā. Tēnā koutou kai taku taha ko ngā kai tātaki o te patuai Ngāti Maumana. Tēnā whakamohio atu ki te marea ko waikoe. Kia ora tātou te whānau ko te rūma te mahutoto ahau. He uri ahau no nā marae maha katoa putanoa I a Ngāti Awa, engari tuturu atu ai ki te patuai. Kia ora tātou, ko Paikia Dixon ahau. E uri tēnei no ngā tōpito katoa te moana o toi. Tēnā kōrua. Tēnā whakamarama te wairua o te tū I tēnei wā. Tuatai ake, he tuku mihi ki te toko maha o ngā aitua I roto I a tātou. Te patuai o tira Ngāti Maumana. Ai, ko ngā taituara o tō tātou iwi, o tō tātou hapu. He tuku mihi noa, kia tātou katoa, kia pai ai ngā piropiro o roto. Hea hai e tahi atu o ngā take I whakawhāriki hea ki runga I te papatu waiwai te rā? I whāriki hea mātou I nā mate o te wā I runa I te papatu waiwai tēnei rā. Me I tika ana kia mihi atu kia rātou, kua hina atu rātou mā. Nā mate huhua o te wā, tēnā koutou. Tēnā kōrua, tēnā koutou te patuai Ngāti Maumana. E whakawhiti atu ana tēnei wā kia Thomas. Kātia ki te whānau kia ora koutou, kei muri ahau, kei te ātāmira nei, e tatari ana tēnei rōpu, te whakaeke ki runga I te ātāmira. Me te mea hoki, wetahi kei te ngā pūrere hua, hoi anō, e whakarite ana, kia whakaeke ki runga I te ātāmira. Anō reira, kia kite mai koutou, hea hanga whakarite I muri nei, I roto I ngā rā, e hare ake nei, throughout the day, we're going to be showing you what goes on behind the scenes. Te whakarite tēnei kaupapa no reira. Kei konei mātou, kei muri I te ātāmira. E mihi ake nei kia koutou, tēnei rōpu, e whakaeke nei ki runga I te ātāmira. Ka hoki te rākau kōrero ki a koe, matua, kai a koe te wā. Kia ora matua. As you can see, there's a lot more people coming in and out of the entrance. So just paku reminder, please can you vacate the entrance just so everyone can come in. The kaumātua tent on the left there. So if you could use that as your exit to exit out into the main foyer outside there. Anywho, who's here to support Warahoe? Ooh, all right. All the young ones. Yes, love it, love it. So, yep, our rōpū will be coming on shortly. Ke te tatari mō nā kai whakawā. Don't I look cool? Just made it this morning. With Matua Rewete. Hey. So I thought, well, I'm doing a bit of a promo mō nā rōpū today. So I thought I'll be the model. Te whakaati wa rātou kākahu. So, kei te kite au, mena kua rite mai nā kai whakawā, ka pai. Kia kamakama kai whakawā mā. Let's keep this waka rolling. E ka mā, kua roa rōpu e, kua whakata. How up, shake it up. Rightio. We're going to just acknowledge our sponsors e hoa mana rera.
Mihi ana ki enei rōpu, te puna ora o mā tātua. Te whare wānana o Awanui a Rani. Te tohu ora o Ngāti Awa. O Mataroa Trust. Te mā tātua Kapahaka Incorporated. Mercury. Kiwi Nui Trust. Pūtauaki Trust. Eastern Bay Health Alliance. Bay of Plenty Regional Council. Waiotahe Contractors. Pod Life. Whakatāne Mill. Te Puni Kōkiri. Tumeke FM 96.9. Just Horizon. Whakatāne District Council. Eastpac Growers of Heart. Cool Airs Cabins. Card Sports. Beacon Community Assist. And Ngā Taumata Events Limited. E te whānau, homai te pakipaki ki e nei rōpu katoa. Me a rātou pūtea tautoko. Homai te pakipaki. I do want to acknowledge our matua beside me. As you can see, we've taken Te Toki to another level. Ne? Because of him too. So I do want to acknowledge him. So let's give Matua Tom a big pakipaki. I think, tēnei mahi e homa, it's done like this to encourage, to acknowledge the hard-working efforts of not only Te Ahika, but all our kaihaka, our tutors, our tamariki, right through to our pakeke. Haven't they been awesome so far? E te whānau, homai te pakipaki ki ngā rōpu kapahaka. E kua roa nei tātou, e tatari ana mō tēnei o nā te toki. So it's been a long time, I think 2019. I think was our last te toki we had at Rugby Park. So just reflecting on that, what a beautiful day, what a beautiful venue. Our kids are happy, they're not fighting yet on the rides. All the stores, they ran out of kai yesterday, so they had to stock up last night for today. So yeah, what an awesome event. Yep, tika. And we're actually blessed to be here through this time. E ai ki te Ministry of Health, he different variant anō, kei te haere. Hoi anō, ko te whakaaro nui ki a tātou katoa. To look after ourselves, our whānau. We're here. We done it for those 2 years. And lockdown, Mary's, they couldn't be locked down for too long. Sneaky over here. Wena huatanga katoa e hoama, and we're very fortunate and blessed to be here today. So, e mihi ana ki a tātou. And e mihi ana ki tā tātou kāwanatanga, e manaiki nei a tātou, even though we got the old lock-up. Hoi anō. Tērā kōrero tērā. Let's close our gates. Kua riri te rōpu, kua riri nā kai whakawā. Nā reira, ko te rōpu e whākanei, ko te mārangaranga o Warahoe. Ko pūtaua ki te mauna, ko rangitāe ki te awa, ko Ngāti Awa te iwi, ko Warahoe te hapu, ko Toki Tāreke te pātū watawata, ko te hāroto te tipuna, aroha mai. Kōrero whakamārama mo te rōpū, i tīmata te kapa nei i te tau 2010, toru noiho nā whānau i hoki mai ki te tautoko i te kaupapa, i te mutunga mai i whakakorehia te kapa. Te kaumārua tau, ki muri i ara mai te whakaaro kia hoki mai te kapa ki nā whakataetae kapahaka o Ngāti Awa te toki 2022. Mai konei ka tīmata ko te kapahaka o te mārangaranga o Warahoe. Kārawe. E te nuina o enei kaihaka i roto i te rōpu o te pahipoto i tērā tau, i tērā atu te toki. Ko te kaupapa o tā mātou kapa, he whakamōhio atu ki te marae, o tira ki a Ngāti Awa, ko wā mātou te hapu, ko wai mātou te hapu o Warahoe, ko roa te wā mātou nā uri o te mārangaranga, e noho nue nei, a kua tae te wā kia mōhio mai te ao, ko wai mātou. All right.
Nō reira, e te iwi, ko te kai whakahaere o tēnei o ngā kapa, ko Kemi Matarai Mokomoko, ngā kai ako kohitu riritahi, te whare paroa tītoko, patu rātapu, rāua ko Timoti Tiaki wai. Ko te kai tātaki wahine, ko kohitu riritahi mokomoko, ko te kai tātaki tāne, ko te whare paroa tītoko, te kai wero ko Tūtāmure Mokomoko, te kai karanga ko Kemi Matarai Mokomoko, ko te kai whai kōrero ko Timoti Tiaki wai. Ko ngā kai rakuraku ko Hingehau Savage, ko te kaumarua Christine. Kārawe koutou. Kapa. Nō reira e hoa mā, kua riri te kapa nei, ho mai te piki paki paki, o te mārangaranga o Warahoe.
Waka taina! Haumie, uie! Tatani a tamaranga!
Ha. E te whānau ho mai anō te piki paki paki. Mo te mārangaranga o Warahoe. Bloody hua. Tell Sean to leave our bloody mic on. Ooh, kārawe koutou. Well, just a few housekeeping, ladies and gentlemen. For those of you who are at the far back, if we can shuffle up. Hey, we got to remember, he Māori tātou, we are not hainamana size. So if you could move forward, just to give a bit of room for the back, and for those who are coming in and out of the entrance and the exits, please. Ko mātua mā ka te pēhea koutou, kei te ora tonu. You fellas look flash with your koutou pōtais. Look choice. Don't forget, hydrate everybody. Koira te mea ne hydrate, that means drink a lot of wai Māori. So whānau, hei kōrero tēnei kia koutou. If you are moving out, tēnā kua whakawātea ia koutou I nainei. Obviously, if you've got a big as the whāriki, tēnā whai whakaro, ne? There is some more room I tēnei taha. Yep. For those of you who are coming in, there's a lot of room over here at Pāmamau. Everyone just wants to come to Hawaii Nui. So Hawaii Pāmamau on this side, we have a lot of room. And for those of you who are trying to take up a lot of space with your braikete, you know, chic, you know, toha. Share. Yeah, share your space. Also, he kōrero tēnei kia koutou. You know, our volunteers, our car park wardens are doing the job e te whānau. There are some people out there that are causing havoc. All right, before we move on, ka whakawhiti atu ki a koe e māhina. And then we're coming back.
Kia ora koutou. Ka tahi anō, ka whakawātea, te papatū waiwai e te mārangaranga o Warahoi. Kai taku taha, tēnā whakamohi atu ki te katoa ko mai koe. Kia ora i te iwi, ko Timoti Taki wai. Kia ora, ko te whare pāro atu toko. I pēhea te wairua o te tū ki runga i te papatū waiwai i te rangi nei? Pai, hoa ki te atu koutou i te rōpū, gai te tino taiohi, rangatahi nei. No reira, ko te hīkaka o te nākau, pērā no ki o te rangatahi. He hīkaka, he rikarika katoa te tū, koeira te wairua. Aroa mai kai te, te trai tunu e te recover. Kia kahara. Haha e tahi o ngā take i whakawhāriki hea ki runga i te papatū waiwai i te rangi nei. Aroa mai kare hau te tae te kōrero. Ka pai, ko a tātou nā take, a me timatake me te whakaike, he kōrero te era, he pāna ki he tahi o ngā pēhitana ki runga o Warahoi, mai te iwi. Ko era kōrero hitori era anō ki ko te waiata, ko te poi, ko tērā te whakaatu i tā mātou na hono ki te pahipoto. Ko tā tātou na waiata ārina, ko te haka anō hoki he kōrero, ko te whakaatu whare ki tō tātou na whenua i toki tārike pā, anō ki ko te whakawātea, he paku waihui i a tātou na wero, ki runga i te atamira mo te iwi. No reira, tēnā kōrua, tēnā koutou e mātakitaki mai ana. Ka hoki atu kia kōrua i runga i te ātāmira, e raua ko Thomas. Ka pai tēnā koe mahina. Just a reminder for those of you who are starting to come in to our marea where they sit, can you please carry on that way to Pāmamao? Aye. We've got Hawaiki Nui over here in front, Hawaiki Roa, and in Hawaiki Pāmamao there's a lot of green space. To the left, to the left. And to the left, to the left. No Keep right. on moving to the left, to the left. Yes. Look at that. Oh, look. They got heaps of space there, nei taha. Kei te rongo. Ka pai. Never mind, squash Keep moving in, everybody. Keep it on moving in. Heaps of space. Don't listen, squash up. Hoi no, back to my kōrero just before e te whānau. Please be respectful to our kaituao, our volunteers that are doing their mahi out in the car park and around the venue, ne? They're out there in the sun doing the mahi, and they've been doing it for the last 3 days. So all I ask is that when you come in their driveway, whai whakaro. They're only doing their job. Yeah, so if you do see someone with a blue type T-shirt on, you know, don't be that Māori that gives them a growling. They're here to do a job, to make sure that we all have a beautiful day and we are all looked after. And also we've got our security team out there as well. They're in the orange vests. Please, whakarohia kia rātou. They are here doing their mahi as well. So, all I ask, koe riri a hau ki a koutou e hoama, nō reira, whai whakaro. Oh, ko te ahua nei, ko haere nā kai whakawā. Pai, kare. You're going to get a growling, eh? Kāre a hake a hau, I'll just shame you out. Come on, you judges, kia tere, tia tere. Anei te mahi, you just stand up and you go like this. Come to ikona, and then you sit back down. Hey, go away, haere, hikoe haere. Yep. Time's going. No more water. Kia marama tātou mō ngā ropu e whai ake nei, mō tēnei ropu e whai ake nei. Ko ngai tamawera, ka whakaeke mai ki runga e te ātāmira. Mō te hunga kei te kāinga, kāre e whakaatu i te waiata tira. No hoki kei ngā kai whakawā, kāre he kai wero. Ka pai, ko marama, ko tau. So nā kai whakawā, koe ware, kāre he kai wero, kāre he kai karanga. Atu, i tera. We are ready to rock and roll. Yep, thumbs are up. Yeehaw. Ko te rōpu e whai ake nei, ko te rōpu kapahaka o Nai Tamawera.
Wha whānau, I think you can do better than that. Ko te ropu kapahaka e whai ake nei. Ko te ropu kapahaka. O ngai tamawera. Ka pai, that's better. And just a reminder, please, it's very important that you paki, not only for your own team, but for everybody. Ka pai? That's my only rule. If you follow my rules, we will sing a song. And you'll get a prize. Ko pūtawa ki te mauna, ko rangitai ki te awa, ko mātātua te waka, ko uiraroa te marae, ko nai tamawera, nā tinuku, me nā ti ahi nā hapu, ko uiraroa te whare tipuna, ko tauwhitu te whare kai, ko taikawa, te urupa, ko hekerangi te papakaina. I timata te kapa nei, hei kapa whakangahau, i te tau ruamano, te kau mātoru. I te orokohanga mai o te toki, ka whakatairanga, ka whakarangatira, nei e te kapa o ngai tamawera te kaupapa nei. I te tau rua mano te kaumāwhitu i whakatauria e te whānau kia tū te kapa o nai tamawera hei kapa whakataetai. Koe nei tā mātou tū tuarua hei kapa whakataetai, a he tū hei whakamaumahara i te tini o nai tamawera kua riro ki tua o te ārai. Yes. Kei te tatari tonu? Confused. Is it a Iowa kao? Ready, not ready. Ready. Ma te kiruna? All right, let's go. Okay. Sorry, whānau, we sort of have to go by time, but we also have to go wait for them to show back up. So just bear with us as we go along there. Here we go. Ko ngā kaia ko tēnei ropu, ko te kapa o ngai tamawera. No, it's matua rewe te Elliot. Homai te paki paki? Homai te paki paki mō matua. Ko te kai tātaki wahine ko Taimania McMath. Ko te kai tātaki tāne ko Anthony Loza. Homai te paki paki ki te toko whānei. Nō reira e te whānau umere mai, haruru mai te whenua, mō te rōpu kapahaka o ngai tamawera.